megalayapost.news. Kadba kejala Megalayang kelanang jamban poino syakajeng pentemai biang ekonomi kemat syakiyeng dobar tauan hapok kejala haus nam arajar apopra kihe nong ilam ke National People's Party NPP mentakasngi hakajeng ilam usti presiden ke NPP ba prestun tensong kilahiar syamau kerwan nakabentaban pedang borom deki hajar ngut kinong ilam ke UDP HSPDP Congress par VPP hakajeng ilang kabelalong hamadan nativity mau kerwan. Habalaj ban pedang syakasam jong ke NPP ya kita kinong ilam ke UDP Congress HSPDP bat VPP nalor ba prestun tensong kum state presiden ke NPP kiwi kihe nong ilam ke NPP ki bakentup yu ba as sotun menteri bapai yak tenat sin RD ki MLA ke NPP ke kong amperin lengdo bat Dr. Celestine lengdo u presiden ke NPP makurot blong u Dr. KK Nosi lembat kiwi de kihe nong ilam ke NPP party kleidon rekat hakane kesngi. Hagani kesengi kino ilam ke UDP Makurwat Circle rengkat kino kershan kila penyeso eladi ke NPP banakal yang undong ilam ke HSPDP berkentubru yau kertong ke HSPDP hake election ke HDC bedang shudapsyen ubak polan sophoru ula penyeso eladi ke NPP rengkat kino kershan jongu. Kumat penpau kene kejingwan kershan kiwai kino ilam berkino kershan na kita kiwai kisang sain pertai ke penpau ke NPP kedan kejing kerman menjawab hak election arajar arpopra berkeni ke pau syairu bawat UMLA ke Maukerwan boban ke kedan menteri ketenat PHE ubak Renekton El Tongkar ulakban penyeso syake NPP hadian belakut kesamoy terekam haba paidien lakban penkenmaru bau bak renik ningkong ulayakun ya ke election MLA House 6 arajar khatlai na ke NPP kata aswabaun penyeso berjob election na ke HSPDP House 6 arajar khatpra barna ke UDP pat House 6 arajar arpolai nakal yang ubak prestun tensong haba kran hakane kesingula penpau ya kejingkeman halor kejingwan penyeso kita kinong yalam berkino kershan na kiwai kisang san pertai syake NPP balakan tujurru bakin wat benia kinong rem trikam ke NPP kabadai ke parti kabatrai salonsar na kabenta ki pajba kong presiden ke NPP uba prestun tensong ulapan paru ikajing sung berkentho jurru babun kiwai kinong ilam san pertai hakajela kila persyang banilam baklai ki pajba kajela da kabakeno baka sorkar MDA tu kadai ke sorkar nong tu kabadai tang na kabenta kajing mentoy san pertai jongki berula kerparu ikinong tebut na Makurwat constituency bana Southwest Kasils district bakim day bensya ilam bakla pat kidai ben pensyong niya yala di halor ki kam balatrei da ke NPP party. Ngiyip juong mengijon parti ni ong ijon syakayik namar baka NPP haba pilarung hapo yeng jong ka NPP yalong kumsi para bat yalong tawai bat ka jingya kelimlon nadu unong yalam ubarang batam hadu kinong yalam haki unit bat di blok bat di polling booth di bakal kawai kenong rim sa bakrautan nadu patu kapor balas sandur da ulit PA sang bahkan nong rim ka bahak mate ka beneng kong jo ka parti NPP bahinte kadai baka yen nakabenta kiripad nakabenta ki tribal nakabenta ki Kristan kata-kata ke nongrim jong ka parti NPP namar lada pripet ia kiwe ki constitution jong ki parti ki babon hajar teli bak ki babon totally hane di dalam meglajoni saya pulih bahaya kita pet ia kajinya per hapden ka NPP bat kiwe parti bat mentang dan niat kajinya keren jongi hapok ke parti nadu national president mga nakaliang jong state kajinya keren jongi benda mdesu bangin ong dakung way patang hay kajilamigla kabangikwa mentakalong banengkong ng siya bangin ya penkeli hapo northeastern region kata-kata kebetak kadengkong kabangingi on one northeastern state tangkaway kasur napo
kini ki prateli ki state agajala North Eastern region gitu. Kade kabuk siar ya pilo. Bapijon bat kade ka parti gitu. Pijon bat kade ka longyin gitu ni. Kabang mangi hidup tiak duden. Ban pet ban yoi. Keleng saudong jogari niat. Hanot is bat kunjurah ke jelang. Ya kajing ud, kajing nam, kajing kabaki tribal jongi di kedua. Kilong kebe, kilong pa, kikot sama, hatu pimsko, hun mo mentah kasi. Bapidon, bat kabakum kata kapati. Ngigib don por, ban lecet surok. Ngilet patet, ya kajing kam lantai dali. Namadde katay kapor kabakrautam kabaladang iya kila banja si tenggo bat ladangi imru ngin im paten la paten habang apet hakili gesti gitu ya let bangya persotu lai pujat lai pidan kahok kan le kata lem dan ada kahok the constitution the pergi dia kau no tang kawe ka bangat wa banong ko kipat ba jong ka mau kerwat konstituensi kipat ba jong ka southwest kasil baro kawe to da pensong ni apa shwaba pidngai shwaba pimpriang to da pensong ni apa Buon tau hajarmut kibawang genuk yang adikut sama keleng saudong. Don baong kusa, don baong kumadu, don baong kumadu. Yarak lem sebadiok kam kikut kikti jongi. Tengok balik dia apply hanam jutip. Yang jutip. Badon berkubur leka. Ane ngong kumno kikikut jong lipat kidon por. Bantai kita di YouTube. Lembak ke mobile. Don por bantai bau presto di selen. Hitik yang kata. Kau ngeri hitik. Tip na mobile lo. Ngong ye kilong kude kolong kude ketul se ye ki kon jopi. Ong haga jaga apa pinbon kam dia pet ke social media. Pet ye ka advertisement. Ke website jam ke sarkar ke don. Ka don hai apply jopi. Ayin chacha. Hayin chacha ke don. Play pet don ke kubur lagam. Piong ke MPSC, piong ke DSC, piong ke departemen beber-beber. Ni ai ha ke mobile, kadang-kadang juk kapat kemai. Kabang don kamban lech DC office, tan hapoye lajong kue pelak. Tose para political parties kau bah, ngin aji hikai yang dikonjungi. Ndai ban ong tan haka keteng kejat benreu kamu mut kakam kalawati kamdei bangsa maklem Megalayapost.news